Gujarat along Rialong, Mongvepi mate cyclone biparjoy kejap ajok. Rong Suri si so se arong along Mary Hing kana hogajok me aviden. Pharo isi dokai biparjoy pen kipang cheng mate kacheleng a trains do ansitame malom so pora phanki pasang ponang etlo lapen our side pawe ponang koklo. Labang so Mongvepi Gujarat biparjoy long kejapon akhir kang tangragajok. Bang hini apran kitam nang lapen banging kora hini atum aringa huke soberta ripon long lo. Laso long thengpi thengprang kaching lok pen kicheng lok kipur pen gari motor hem biri hai sitami kapano hok pontolo. Labang so Mongvepi puthot Rajasthan along ri anathusi kipang no pontulo. Indian Meteorological Department hin pen kipachini pona tengke cyclone biparjoy kejap akhir apor pen jum ponchetsi Gujarat Saurashtra lapen kuch ahawar along anabangke cyclonic storm asonsi Japon po. Lapen arnikang sama pora hut anabangke deep depression angdeng an nangle thupo. Gujarat along government asai kamatun pen kithan pona tengke non an pharo khora inkora pli an athengpi lapen Mary Hing thengpi purponlo. Lasojo Gujarat along Suri si arong along ke me avidetlo. Labang solong Bhavnagar district along poso tum hanwe kiwi damalong hanwe atuma phan ke pajok dunji puamat apran dunjui lopusi pachini pon. Labang so Mongvepi mate cyclone biparjoy Arabian Sea along si kidamtang ni kebani anpen nangja bom rang bom si ni phai krepor ni anabangke Gujarat jakhau podalong an nangpale. Labang so ahu tomon ke jap kang tang laki 125 km per hours lapen 140 km per hours adaksi Japon do. Lapen kidamtang bosing ni phai kretroga ni anabangke 100 km per hours lapen 110 km per hours adaksi Japon do. Indian Meteorological Department Director General Mrutyunjay Mohapatra hinpen kithan pona tengke Rajasthan along Rialong ni phai kretrok lapen kretrok sianike RV thepik ji. Athe labang so cyclone non amar northwest anathusi pangnopon bom. National Desk Report Karbing Long Lai.